ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki Nongyalam jangka Hinyu Trap Youth Council Nongtleu Circle haga arpusan tarik urisau arjar arpulai. Kila IT daga Dorcas Hau Director of School Education and Literacy ka Sorkar Jilla, ban pensngau halor ke Jingdawa ban kentiu syaka kerdan Higher Secondary yaka thalong Nongtleu Government Secondary School yaka bala terwahi daga tenat pule puthi nado usnem arjar khat khandai. Nakaliang jong kaseng hapok ke Jingyalam jong Presiden uba Job Karnayor kalapan pauru bahagatai Nongtleu gidon khat prateli kisnong Bad hadu menta 4 don wat tangkawai ru ke school higher secondary lain no tangkawai ke school private. Nakaliang kejungi, ya kani ke isu nila remind nak puar siya government bad take seriously ya kani ke isu namar ba kadong kahay kejungi ang tayo kita lalu tang pergi bad upgrade ya ka umsong Nongtleu government secondary school siya higher secondary school. Kata kali ke Bandung Kong ke Baar Kelong ba nakaliang kejungi hadin kejungi Budin nila ya kendu education minister ban nakaliang kejung uru ula ai ka syaran siangi ba hadin ketuk ni min sala ban ukrit no en ke skur ba hadin bengla ikran ru ya dar to school education nakaliang kejung uru ai juhi ka syaran henry ba kebakam sejeng mut ingi kalong ba nakaliang kejungi bidang buru ke appointment bat ulo kalau meli jong kamarang konstitusi henry hadu menta 4 ai ka kanu ke respon ini wala persang ban phai uleng ba WhatsApp ha ke bide begini ke jingdom kam kejungi te ngets kam bah kini kisni nakaliang kejung uru un ai ya kejuhi kajing kendo ban ngin ya discuss ha bide begini ke kam nomor baling ong menta kini ke isu kalau long penting isu nadu bag government kalau notify hus nam arjar kar kendai hadu mentang mi unu saya kenal nakaliang jongka government hagi di part ban upgrade ya kata sekolah hang tah kejika bar keju kepor nakaliang kejungi kentu ni ulo kalau mir bar sungguh ha bersimkia gini isu nomor baling ong menta bade bersimkia mar kata kejika jungi kada kejika kebla idon kamha lasang ya sekolah kasnem sijar kendai spak san pendreu bar kani ke sekolah menta kala cross ya kesan hus nem tam dia kejing mi jong kena boleh nak kata jaka kala ada hijar mut kala penmi kiwan skor syani sol sulong kani kala nang pen idu mesin ni nomor beling ongom tak idu mesin nomor beling kena kejongi bom don kayu agak teng kiwan skor syani labun ski drop out dan kani kejing jo ingi kumukti kena ni iba ka penduk mesin hai kena pulih kamtam nak kendong te khamtam ru kaji khamnya jong sol selong li iya kawai ni ajimut sarkar ni ongba lada ka sarkar ka penyar trapule putih sa thain nong kendong kanang pen keluit ru ya sol selong nomor belai ban krit ban pelalut hi ban pen keluit hi sol selong kalong ba ban ra ig department bo pier na sol selong khamtam ig education department pemde ban pen khamnya thani sol selong te henry ban airu kita giji kepulih bobit babiang hak thain nong kendong te kene ke diga jingkerpat ke jungi nakaliang jong HYC te nang ni sekmat hi kwa bah kini kisni banwan bro hakpor bang ngadang budin ya kene ke isu nadu usnem arhajar khatsa nakaliang jong HYC kala budin ya kene ke isu ndu usnem arhajar khatsa te den arhajar khatnyo nasim ku edition secretary jong sing HYC sing kmi hadin ba bangila budin ya kene ngi ba ka state government hi kalau notify ru south league score hakini ka jala ke jongi ban upgrade cakaya secondary score tengah kerban scam bahkini kisni bat menai ke banwan ni senam ke banwan ni iba bro ini south league score la ban upgrade no siga higher secondary score kumba ngilai i hang ni score ban upgrade siga higher secondary score ka badungkong kadai karambai government secondary score ka baar kadai ka nong talang government secondary score Kabalai ketika Terusing Memorial Secondary School like so, but kapasau ketika Thlong Nongtleu Government Secondary School. Dengan kerman skam begini baru sautli kin ulong no hakini senam kemuruan. Kadau keba mengingiwan banyak kenduk yu kalong halor ban upgrade ya ka school Nongtleu Thlong Secondary School sia ka higher secondary school. Katkum ke notification balap
pelai de kesorkar hakalai Tarik April arhajar khat khandai langba udai rektor SCH Marak ulapha ya ka proposal sya ke district director sya ke headmistress jong ke school te hadu kini kisngi ki pamenta labun teli kisnam nimsyam layoi ya kejing saiso dari halor kata kanong rem ni kum keseng nyimla ban supet ya kata kejing jalan jong kejing terekam te kum tangilas ngaudei hakane kesngi bangin wan ban ya kenduk ya o director badai page ya ke education te menta kesngi na kaliang jung ula kubur bakane kekam kaladai ben urlang te henrai dang don kato katne ki ba mangi ngendang ya keren hangna hengtai ke bangin dang ya penbaik tengi kan men skam ba kene kekam hakini kisngi ke bansawan kan solong kekam ke basiso nomor bi bangi na kaliang jong keseng kat bam 4 siso kene kekam ngiru nginem 4 syong thaj bat nginem res kumbares hakini kisnam borok sau san snam kebeladap te khadu yuai ngasngau ba banong ba kene ke isu kedai kabawan ra arteli kijing mentoy kabanengkong kedai ya ka rural area kabaar ya ka urban area rural area habangi yo ya ke education kababiang nginem don kam ban lek settle se urban area ban wanra ya congestion ha urban area ke urban area ka yo la ka jong ka benefit ban drop down ya ka congestion baki simple people young people na nong kendong kinam yo ya kini ki example ki basneu ki balajia haki area jong ki sor silong te ngi na kaleng jong kaseng ni singaudei ba ban upgrade higher secondary school hakatai ke area nong thleu circle nong thleu area borok kawe hangtai ka don tang kawe ka higher secondary school kataru kadai ka jing bamban sel sewang bangi ngiris da ka senang namar bangi ladon kampalat nakata kadaw la manage da ka senang la manage da kinong song senang te hakum kata ka khap ngasngau banong ba keyboard badai page ya ka education ngasngau dei banong nga request ba pin le kham kloi kumba kana ka kam kelas lem bat ngikwa ban yo ino ya uso hakini kisngi ke bandangwan